Ese kuki umukobwa w'imyaka 18 umukobwa w'imyaka 19 atunga telefone ya iPhone amafaranga zigura murayazi ni gute umukobwa afite telefone igura amafaranga menshi cyane nyamara nta kazi atunga ariko umuhungu wakoze imyaka yiwe yose adafite na Infinix y'amafaranga 90. Ikibazo nicyo ngicyo tugiye kuganiraho. Hano hari abahungu bagiye batandukanye, hari n'abakobwa turi buganire mukagenda mwumva ni izihe mbogamizi, ni ikihe kibazo gituma abahungu badatunga iPhone, ugasanga umukobwa w'imyaka 18 utaramenya no kwifurira kakaboro k'imbere atunze iPhone. Ewana kibaza ngo ese iyi iPhone yayikuye? Yes, my name is Wabovis Kozganish. Ndagushimiye cyane ndetse ndanagusuhuje wowe wakoze subscribe hano kuri Gen TV. Ubu ngubu muri kano kanyura umuntu w'ingenzi, Imana ikundebere icyoroshye. Uyu munsi rero kuri iyi tariki ngiye kukubwira akantu keza, akantu kari bunyure amatwi yawe. Tugiye kuganira ku kiganiro cy'akasamutwe cya kiganiro, nawe uri bwumve ugatangira kwibaza ibibazo byinshi. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro, sinige nyende kumwe n'abagenzi banje tugiye kuganira, ariko ndabanza nkakubwira ibintu byiza nagiye mbona kugira ngo nawe uzabashe kubigeraho. Kano kanya rero ndashaka kukurangira ahantu uzajya kunywera, ahantu uzajya ewana ukarya inkoko, ahantu uzajya ufite umukunzi wawe mukaruhuka mukamera neza bya bintu. Ntahandi rero ni muri Kigali View Relax Chez Makuza, ukaba wahasanga cyangwa se mbere na mbere mbanze nkubwira ahantu wayisanga ni Nyamirambo ahitwa mu Rugarama, munsi ya Mera Neza ahitwa ku Kigega. Hari amacumbi, hari icyo kurya ndetse hari n'icyo kunywa, ushobora kuza wasohokanye n'umukunzi wawe mukarya mukanywa ibintu bikagenda neza. Rero washatse kugira ngo uhagere cyangwa se uyoboze neza, hari akabazo kabayemo ko utahamenya, ndakubwira iyi nimero wahamagara ukabaza hariho bakakurangira neza cyane. Haba service nziza ku buryo nawe utaha ukazana na bagenzi bawe. Nta yindi nimero rero no kubahamagara kuri 0788839093. Ndagusubiramo iyi nimero ni 0788839093 nkuko uri kuyibona kuri screen aho ngaho yawe. Ewana waza hasohokera ukarya ukanywa, wanananirwa ukaryama ukaruhuka, kuko buri kimwe cyose kirahari. Rero uyu munsi ikiganiro tugiye kuganiraho nta kindi, ni ikiganiro kivuga ati ese kuki umukobwa w'imyaka 18 umukobwa w'imyaka 19 atunga telefone ya iPhone amafaranga zigura murayazi. Ni gute umukobwa afite telefone igura amafaranga menshi cyane nyamara nta kazi atunga ariko umuhungu wakoze imyaka yiwe yose adafite na Infinix y'amafaranga 90. Ikibazo nicyo ngicyo tugiye kuganiraho. Hano hari abahungu bagiye batandukanye, hari n'abakobwa turi buganire mukagenda mwumva ni izihe mbogamizi, ni ikihe kibazo gituma abahungu badatunga iPhone, ugasanga umukobwa w'imyaka 18 utaramenya no kwifurira kakaboro k'imbere atunze iPhone. Ewana kibaza ngo ese iyi iPhone yayikuye? Iyi iPhone ukareba nta kazi afite, nta kintu na kimwe akora, uvuga ngo yinjiza n'ibihumbi 5 ku kwezi, usibye gutegereza iwabo bakamugurira n'ikariso, ariko agatunga iPhone ya miliyoni zingahe nyamara wa muhungu ukoze imyaka yiwe 25 nta iPhone agira. Yes, rero hano turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, ndagusuje cyane. Yego, nanjye ndakwikirije. Murumva mereye ku mukobwa, ariko hari n'abandi. Joshua, yo bimeze bite wanjye? Abana ndetse na Eddie turi kumwe. Eddie muramuzi, abakubita n'imiziki n'ibintu by'amavideo murabizi hano. Eddie umeze ute? Fresh mwana. Ntakintu ndi gutangaza cyangwa ibyo nangaza ni byinshi cyane kabisa. Yes, ndetse turi kumwe na James nawe muramuzi, ni umunyamahane. James bimeze bite? Unyweye amatas wari byose nabinyweye fofo. Umeze neza rata? Meze neza naribi. Ikibazo tugiye kuganiraho, sinzi niba ari ikibazo ku ruhande rw'abakobwa, sinzi niba ari ikibazo ku ruhande rw'abahungu. Naam. Nshaka kumenya, mwese muhawe ikaze hano kuri Gen TV. Yego, murakoze cyane. Ndashaka kumenya ese ni ikihe kintu gituma umukobwa w'imyaka 18 cyangwa se n'undi w'imyaka ingahe nta kazi agira, ariko ugasanga afite telefone ya iPhone, umuhungu afite ya telefone igura 20,000 bayita
bayita nsambaniye ukuri. ubwo wewe ngo bayita ngo iki Joshua ngo nitunga wewe bayita ngo iki aha ngo ni smartphone da yaratuje wewe ndiye bayita umushumba yahembe urumva kubona umuntu w'umuhungu atunze iyo telefone sibyo nyamara umukobwa atunze iPhone murabizi ko mu bintu bibaho byose umuhungu niwe ukora akazi ka danje ariko kwigurira telefone ya miliyoni zingahe wapi bibaho cyane. uyu munsi rero nimubone mfite akanyamuneza kenshi cyane nasohokeye kwa Makuza nanyweye akantu urumva ese kuki mura mbarangira ngo nimukajye hari ahantu barabasondeka mujye kurya ahantu hameze neza munarara ahantu hameze neza ewana mujye mwitabira muzajye muza sibyo kwa Makuza no kuwaturangira nabarangiye mwabyumvishe mu kiganiro umuntu turahera kuri Fofo noneho atubwire ni iyihe mpamvu wenda n'aba bahungu uko babyumva baraza kutubwira